Praise God. Maupay po ba naton kagabihon? Diri? Ano, may nangyari? I believe na the fact that you are here tonight, maupay ang imo kagabihon. Because you have chosen the right place to come. Kung ano man ito na imo ginaabat, and you are in the right place. Para i-lift up an aton mga kasing-kasing, an aton mga spirit nga mga guol. Tonight mga bugto, let me start by showing you some images nga nagpapakita different versions of shouting. Okay. Ang tao, there are times sa aton life nga kailangan naton iguliat kung ano't aadi haatan sa Lord. And you know what? Damo and version han pagguliat, han pag-shout. Ngan, there are also different reasons kung kay bagat kailangan mo hiya, may gawas, may shout. Tikangan natin, we have ayan, first, ang mga soldiers or mga warrior, grabe ito ira labanan, di ba, war? Pero maaram ba mo, the moment nga naging victorious sila, I do not know kung paano hira naguliat nga. Sa wakas, di ba? Ito ba nga feeling nga, after han war, damo an namatay, damo an nawara, nga kaugup niyo, damo an mga loved ones, ang feeling nga, finally, it's over. Siguro ang ira pagguliat hadto, diri mo ma-explain ang klasihan feeling nga, finally, naging victorious kami. But at the same time, there are a lot of losses. So, ambot kung paano naguliat it mga sundalo, mga pulis, tikang hitira, operation, ngan finally makakauli na hira hitira mga loved ones. And second, may na naman tao nga nagsha-shout because may dahiya na-achieve. For example, usa nga basketball player, kapag na-shoot niya, tapos last minute na game, tapos naka 3 points pa hiya, grabe good man ito nga, sa wakas! Di ba? Nahabol na namon score. Especially kung asya ito nga points ang nakadaog game. Grabe good man ito nga shout. And may dagihap shout nga aringit. Nakaka-relate din mga teachers. Kaya may dito mga time nga, ang mga kabataan yan na bagat, pwede ka labayon. Di ba? Kay bawal naman yan na. So, asya yun feeling han kaguliat nga. Karuyag mo naghatagan imo best. Mapukaw laan iya atensyon nga. Pwede pa humuyo ka naman. So, dito, bagat, kanina ka pa maari nga sa, nagihina ka na ko nga diha front. Kaari nga sa mo. So, kakaiba na ito kay, this is the kind of shout nga namumula ka na talagahan ka oriton. Di ba? Kailangan mo guliat kay, kailangan mo pukaw na attention or you want something nga i-burst out nga, aringit ako. Di ba? So, pag diri ka nga, pag aringit ka kuno tapos, diri mo yan ay gagawas. Naglalain tiyan. Charot. So, sometimes kailangan mo i-shout an imo ka oriton. Asya ito nan iba, napakadto ha, mga mountains, dito na lang naguliat ang mga dagat, sana wala, may time pa. And lastly, may din naman shout nga full of emotion. Ang siya iniyan feeling nga, karuyag mula igyakan hakalibutan nga, pagod na ako. Di ba? Ito nga, ginre-release mo lang mo emotion nga, pwede ba ako naman? Intindihan naman ako niyo. Bagat so ganito, full of emotion. Karuyag mo lang igawas ang tanan nga natirok na for a long time. So, yun, bugto. Let me ask you a question. When was the last time you ever shouted? Kakano ang last nga, gumuliat ka? For any kind of reason. Sige daw. Kakulop? Kanina? Or kung gumuliat ka recently ano nga rason? What was that all about? You know what? Kung gusto natin mag-shout, that means we want to let go of something inside.
Di ba? Aadi hiya. Nga need hiya magawas. And for some reason, nakakahatag hiya hin relief haaton. For some reason, nakukontain naton an emotion nga diri ta makontain kapag nagre-remain kita nga silent. Tama? Di ba? There are feelings nga bagat napupuno ka. So the only way out is to shout. Maski pa iton happiness, di ba? Pag happy ka, diri mo mapagilan, magguliat talaga, di ba? So, kung sad ka naman, angry at the same time, there is that feeling nga kailangan mo hiya, mahigawas, ano? So, tonight, talking about shouting, ano, our passage tonight is a historical event. This is a story from the past, history hiya, about the people shouting. But this time, di rihira nagsha-shout la. They are shouting praises to God. But let us discover what was the reason behind the shouting. Ano? So our passage is found in the book of, the title of this passage is Praises Beyond Words. Found in the book of Luke chapter 19 verses 36 to 40. NIV version po na akong gingamit nga di ano. So, as he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down to the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." Amen. Ano? So, nga di ani kitahan short background about hini nga aton passage. Kailangan maintindihan naton na inihiya nga story nga gintatawag hiya nga triumphal entry ano. So familiar iniha aton kay usually before magtikang it Holy Week, bagat ginsi-share niya nga message, triumphal entry. This is the time kasi nga pira na laka days ikro-crucify na hi Jesus. So before that may nangyari nga triumphal entry. Inihiya nga passage is recorded haupat na gospel. Ibig sabihin, kung magbabasa ka ha book of Matthew, may that triumphal entry. Ha book of Mark, Luke, and John. Pero an aton passage, aadi kita ha book of Luke, ano? So kitaan naton ang similarities nira, ngahin, ano an may da iba. Okay, so ha book of Matthew and Mark, pareho nga da ginyayakan, nga, Jesus kuno together with his disciples kumadtuhira ha Bethphage from Jericho. Ito nga Bethphage, asya ito niyaan bagat village hiya in between Bethany and Jerusalem. Hano. So, ginyak na ni Jesus niya mga disciple nga, pakadto ka mo ha Bethphage kay may dito colt or donkey. Ngan asya iton iya sasakyan ha triumphal entry. Ngan all of that is recorded except didi ha book of John. Waray nga to an verse nga ginsugo ni Jesus and mga disciples to nga kuhaon and donkey nga iya sasakyan. Pero ang kinaibahan naman han book of John because that is the only gospel nga gin-record before an triumphal entry. Jesus Christ ginbuhi niya ang patay. And that is Lazaro. Di ba? Familiar ka mo? So, in the book of Luke, hindi kita, kaya kita ha book of Luke, ano? In the book of Luke, before an aton passage, may mga nangyari anay ha mga previous nga chapter. Ibig sabihin, may mga ginhimo ni Jesus nga mga miracles. Chapter 18, verses 35 to 43, asya ini ang time nga ginheal ni Lord and blind beggar. Ibig sabihin, na-open an eyes, ano sa nga blind. Tas Luke chapter 19, kung nahain kita yan na-encounter ni Jesus and tax collector. And iya name Zacchaeus. Diba? Ang tumungtong hiya ha fig tree kay habubuhiya. Tapos si Zacchaeus nagrepent hiya, nag-follow hiya kan Jesus Christ.
And before an aton passage, Jesus, nagtell hiyahin mga parable about talents. Nga, ang ginahatag, gini-entrust ni Lord haaton is depende han capability nga may dakita. So if you are going to see He Jesus Christ, gindi-demonstrate niya dadi or gintutot do niya hatawo for the people to understand about the kingdom of heaven. Ano ang mga dapat himuon ta para ma-receive ta and goods about the kingdom coming. So you see, a sinner, a tax collector, gin-save, nagrepent hiya. Ngayon, the parable of the talents, gintututduan kita dida, kung ano ang mga gini-entrust ni Lord nga dapat i-fulfill natin. Now, adi na kita haaton passage, Saring ko kanina, ha Book of John, chapter 11, gin-mention dida, nga He Jesus Christ, gin-raise niya an undead to life. Ibig sabihin, of all the miracles nga ginhimo ni Jesus Christ, ang pinakadako nga miracle is ang buhion ang usa nga patay. Right? So, dinhi gin-illustrate ni Jesus Christ nga Ginoo maski ang kamatayon waray hold ha iya. So, ang pagbuhian ni Jesus kan Lazaro hapatay, that is a foreshadow kung ano ang mangyayari kaya pa iya. Ibig sabihin, it is really possible that He will be resurrected after His death. And you know what? Before the triumphal entry, He Jesus Christ, ginshiner na niya ha iya mga disciples an iya kamatayon. Ginpredict na niya an iya death. Kaya lang dirito nira naiintindihan. So, nga di kita, baguhan aton passage. Because han pagbuhian ni Jesus Christ kan Lazaro, mas naghataas ang tension han mga Pharisees, han mga against kan Jesus. Diba? Han mga religious leaders. Kay an mga tao, nakakita hirahin nga miracle, mas lalo hira tumuod. Ngayon, mas naging sikat pa ang name ni Jesus to the point nga ang mga tao nagsisinunod-sunod na haiya. Especially nga, ginbuhi niya ang patay. So, because of that, naghataas ang tension han mga Jewish leaders. So, anira plano is patayon ni Jesus together kan Lazaro. Kay para waray na magtinuod, waray na magfinalo hayra kay they are jealous nga damo an na-follow kan Jesus. Daman followers niya, damon natuod haya. Kaniring nira aagawan hira han trono, han position nga may dahira. So, it makes sense, kikitaan natin, kasi Jesus, bago hiya mag-enter han Jerusalem, hini nga triumphal entry, tikang hiya ha Bethany. So, kay gin-point out ini ni John, para makita natin ang chronological nga parang journey ni Jesus, So, nga di kita didi. He Jesus, han pag nakadihiya ha Bethany, han pagbuhian niya kan Lazaro. Pero tungod han tension nag-arise, nagkuana na hiya, kumadian na hiya Ephraim. So, tikang hiya ha Ephraim, nag-travel hiya through the road of Jericho, pakadi ha Jerusalem. Kay ano hi Jesus tikadi ha Jerusalem? Because this is now the time han Passover. Ang mga Jew hadto, kapag Passover, it ira ito destination tipakadi. Tipakadi Jerusalem. So he Jesus last Passover na niya. Ngan eventually dida hiya madadakop. Okay. So kumaniya, pero before niya mag-enter ha Mount of Olives, ginsogo niyan iya mga disciples nga diha Bethpage para han colt, di ba? Han donkey. Ngayon, asya na ini din hiya, di na di din aton journey, Didi ha Mount of Olives, dida iton mangyayari ang triumphal entry kay bagahit He Jesus ginsisend han mga tao or ginwelcome han mga tao as a king of Jerusalem. So, asya ini an aton scenario yan. So, as you can see, Jesus nakasakay hin donkey, ang mga tao malipayon nga ginwelcome hiya, may mga ginhimo hirangan nagsha-shout hirahin praises. So, grabe ka-extravagant ang ira pag-welcome kan Jesus. But you know what? And kan Jesus pag-enter, hini nga city, is actually
a humble illustration usa nga king nga ungod nga king nga na-enter hiton nga city. Because if we are going to look back ha mga history ang mga victorious king talaga nga na-enter ha city, ginwe-welcome talaga iton nga may mga soldiers, may mga trumpet sound, may praises, tapos asya gihapito nan ira ginihimo Pero Jesus, ang iya ginsasakyan la is donkey. Diri a horse. Why? Because si Jesus na-enter hiya nga an iya dara ha city of Jerusalem is peace and not a war. Kapag an usa nga king or a warrior nga naging triumphant hiyahan iya journey, kuan ito nan iya ginsasakyan horse. Kay ibig sabihin, warrior, tikang hiya war. Pero Jesus, peace, di ba? Donkey. Okay. So, Jesus is bringing peace to the city. Nga di kita, focus kita nga di. Ini nga ira ginihimo, paano kaya nira ginhatag an ira praises kan Jesus Christ? And to mind you, the reason why ginihimo ini nira, because for a long time, an mga Israelite people naghihinulat hirahin king nga magko-conquer han ira city. Kay they were captivated. Okay. So naghihinulat hirahin king nga magre-rescue ha ira. Ngan hininga time because of all the miracles nga ira nakita kan Jesus Christ. Nayakan hira finally aadi na anaton ginuhulat. So ginwi-welcome hiya nira as a king han Jerusalem. So kitawan naton kung paano hiya ginwelcome or ginhatagan hin praise han mga tawo. Haaton first verse, nayakan nga as he went along, people spread their cloaks. Okay. So, unahon naton ini, may dadida symbol nga ginhatag. Okay. So, ha book of Matthew, di ba dida ha book of Luke, an ira gin spread ha kalsada, an ira cloaks. Ibig sabihin, garments, cloaks, an ira mga garments nga gamit. Pero ha book of Matthew and John, nakayakan dito, dirila cloak, may dagi ha branches, palm branches. So, an ginlalatag nira ha road or an ira ginwawagayway, an ira garments ngahin an palm branches. Kitaan naton kung ano an mga symbolism hini. Kay ano hira nagwawagayway hin palm branches Because the palm branches carry several meanings. First, ang palm branches ginggagamit iya ha mga celebration han victory. Ngan even hi King David gin-honor an iya royalty pinaagi hini. Gin-welcome, ibig sabihin, i-welcome ka nga ni mga palm branches, royalty ka. Tapos victorious ka. Gin-celebrate and victory. So, this fact of history of palm branches makes a perfect connection to the true identity of Jesus Christ as the King of Kings. Kay kung makikita niyo, Jesus Christ, rightful, kuan talaga successor han throne. Kay align hiya han kan David descendants. So, tikang hiya han kan David descendants. So, rightful hiya nga king. So, asya ito na niya true identity. But, Jesus Christ naabot didi, not as a king nga gina-expect han tawo, but as a king of kings nga diri nira may intindihan. Okay. So, next, cloaks naman. Adi nga garments. Ini nga garments, diri ito niya basta balabal. Okay. Kung anito niya, ang tawag ito na iya, talet or prayer shawl. Asya ito't gagamit han mga religious leaders to remind themselves, or this is a symbolic reminder of a promised Messiah. So the fact na ginlalatag ito nira han road na ginaagian ni Jesus, ibig sabihin, gin-honor nira hi Jesus Christ as Lord of Lords and King of Kings. Grabe hira maghatag han ira best. Okay, so aside han paglatag nira han cloaks, han palm branches, may dapahira ginhimo. Hasunod naton nga verse, nayakan nga nag-gather and crowd, ngahin joyfully,
they praise God in loud voices. Nangugugli atira. Tapos ano nira ginayakan? Adi man, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Grabe nira pagkukligi. We welcome talaga nira hi Jesus Christ with praises. Ano? And, you know what? Ano ba it meaning hit praise? Para maintindihan natin. Ha Hebrew word, kuan hiya, shabak. Okay. Which means to address in a loud tone. Or to triumph, to shout, to command, or to glory. So this is not just the kind of shout nga pabebe. Di ba? Ito nga, ha? Dirito. So, shout talaga ini nga may dahiya. Command, may authority, loud tone talaga hiya. And this kind of praise is a battle cry. Naka-experience na kamo ito nga, may da kamo kalaban, tas aadi ka mo damo ka mo, tas masulong ka mo haira. Di ba? Diri ka mo ito nasulong nga silent. Di ba? Naguliat talaga mo. Di ba? Ito ba nga, ginuubos na niyo't iyo tingog. Bagat loud voice talaga hiya to conquer. Bagat, sige na, kaya tayo ni. Bagat sa ganito. And that is a battle cry. Battle cry. Bagat, kaya tayo ni, magdadaog kita. Tas nansusulong na ka mo. Oh! Di ba? Tas nasulong na ka mo. That is the kind of shout na gintotokoy nga di. Asya ito ni praise. Ibig sabihin, from the top of your lungs, ginguguliat mo talaga. Because this is victory. So, suga dito na klase and praise, ang ira ginahatag kan Jesus, ano. Ngan, amazing, nagdadayaw hira. Ginlatag niran ira garments, palm branches, shouting, ano, to praise God. But you know what, mga bugto? We will learn something from these people. Because praises are more than just words and shouting. When we talk about praises, diri la inihiya about pangukligi. When we talk about true praises, diri la inihiya about may ginhatag ka, may ginlatag ka. It is more than that. Ano? Ngan, Jesus Christ, nagdi-desire hiya in praises nga beyond words and actions that we can offer. Sometimes kasi, dakot aton boses pag nakakanta kita. Na, praise God! Grabit aton pag praise God, ano. But, the way we live our lives, dirihiya, nakaka-glorify kan Lord. Dirihiya, ungod nga praise. Or dirihiya, acceptable nga praise, ano. So, this is the question that we need to ask tonight. Kung an usa nga praise is more than words and actions, how to praise beyond words? Paano daw la? Paano ate? Paano ko madadayaw ang Ginoo nga more than han akon ginyayakan la? More than han akon ginkakantala, ano? So, let's start, ano? If you want to praise God beyond words that you can say, first, you need to praise God for who He really is. Okay, nga di kita didi. Nayakan man didi, hano. The whole crowd of disciples began to joyfully praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Nga di nakita, adi na didi. Kay ano nira, joyfully praise He Lord, He Jesus, because of the miracles that they have seen. Kumitak kasi hira, nga an blind, nakakita. An lame nakawalk, an patay na buhi. Ikaw ba naman? Di ba nakita nga ni kita in miracle, nasa rin kita itong hello, amazing! Di ba? Bagat madagmit ka tumuod kapag nakakakita ka. Di ba? For example, nakakita kang sasaniban, tapos kuan hiya, pray over, masing, in Jesus' name, layas dida. Tapos na-deliver hiya, masing ka, hala, praise God! Di ba? Praise God, grabe ka pa powerful iti mo prayer. Di ba? Natuod ka talaga during iton nga time. Naalala ko nga nin istorya ni ate ay, hano, and may dahiragin deliver. Tapos ang mga tagbalay, mga dagkuhira nga pagkatao, mga lalaki. Tapos ginyak na niya nga, yak na niyo, in Jesus' name. Tapos nasing, tuod ka mo, ayaw ka mo pag-doubt, in Jesus' name. In Jesus' name, nansasaya talaga hira. Kaya ano, ate nakasira, nakita talaga hira nga ungod nga may da,
nasasaniban. Ngayon, kailangan nila maging strong spiritually, ano? So, yun nga mga moment, ang tao, an ira emotion, grabe kay nakakita good man hira, hi Lazaro, patay na, naninimaho na nga niya, di ba? Kay diri nga niya tuging papasulod hi Jesus, kay hantom, kay naninimaho na. Ibig sabihin, patay na hiya, pero nakitaan kasi nila nga nabuhi. So, grabe ito nga miracle, makakasiring ka talaga nga. Praise God! Di ba? Asya ini, ungod ini. Diri la ini tambal. Di ba? So ganitan mga klase, ano? Diri la ini tambalan, ungod ini nga Dios. So, because of the miracle that they had seen, they praised God. And ako niya kanina, you need to praise God for who He really is. Ibig sabihin, not what you expect Him to be. Damo kasi nga mga Kristiyano, an gindadayaw laan Ginoo tungod kay maupay nga nangyari. May damo nga Kristiyano liwat an nagdadayaw nga Ginoo tungod kay may gusto hira mangyari. Gusto hira i-bless ni Lord, gusto hira tagan hin trabaho ni Lord, gusto nira i-heal hira ni Lord, or upayon na nira mama, nira papa, salit hiton nga mga panahon ng desperation, gindadayaw naton ang Ginoo. Masikita, praise God, maaram ako, nga tatagan mo ako in maupay nga trabaho. Di ba? Praise God, maaram ako, nga naghihimo kahin milagro. So there are a lot of times nga gindadayaw talaan Ginoo because we are expecting something from Him. Gine-expecta nga maging healer hiya. Gine-expecta nga maging provider hiya. Gine-expecta nga maging savior hiya. But the moment nga diri na ayon haaton ang situation, nayakan ka, Lord, ungod ka ba? Kay ano ginaalaw mo ini haakon? Lord, kay ano, nag-pray man ako haimo. Kay ano, heartbroken ako yan na. So you see, sometimes we do praise God because may miracle. Nga you know what? Damo na anakon mga kakilala nga gin-praise ni Lord, grabe hi Lord, maghimohin miracle. Imposible nga tagan ako hini nga trabaho pero ako ang nakarawat. But the moment nga nakada nahira hito dida nga moment, nakalimtan nira hino in the first place ang nagdara haira nga da. And you see, this is the question that we need to ask to ourselves. Why do you praise God? Because right now, I am telling you, we need to praise God because He is God. And He is worthy of it. Ngan kailangan naton maintindihan kung hino hiya. Because you know what? Kay ano nga yan mayakan kita? Kay ano kailangan pa naton i-praise si Lord? Ginoo man adahiya. Kay ano kailangan pa niyan praises? Diri ba hiya satisfied it iya sarili? Kailangan pa ba ni Lord papurihan? Ginoo naman hiya. You know what? God doesn't need our praises to remind Him who He is. Diri mo hiya kailangan nag-remind nga, Ginoo ka, Diyos ka nga dako. The reason why we are commanded to praise God because it is the only way to remind us who He is in our lives and what He is capable of. So, you see, the moment na gindadayo taan Ginoo, diri tahiya gin-remind nga Lord maupay ka, Lord dako ka, Lord powerful ka. We are actually reminding ourselves kung hino it aton gintutuuran. And that is He. That is the one and only true God. Lord, powerful ka nga natapod ako haimo. And this is the kind of praise nga maupay or diri anakon sitwasyon. I will praise you. I will praise you because you are God. Ighil mo an akon sakit or diri, I will praise you because I really believe that you are a healer. Ngan iba-ibala an imo pamaagihan pag-heal. Ngayon may provision or waray, I will praise you because you are a faithful God. And you see, kailangan ini naton maintindihan. In 1 Corinthians verses 14,
chapter 14:15, nayakan nga da. So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Ibig sabihin mga bugto, it is a foolish worship kung diri mo naiintindihan kung ano it imo ginihimo. So you see, an aton pagdayaw, an aton pangalagad ha Ginoo, nagre-require hiya hin understanding. Naiintindihan mo ba kung ano it imo ginihimo? Naiintindihan mo ba kay ano aadi ka ha church? Naiintindihan mo ba kung kay ano in the first place nagkinadi ka pa? Or nag-inalagad ka pa? Nag-inaten ka pa cell group? Naiintindihan mo ba kung kay ano nagpapadayon ka pa? Nagbabasa kahit imo Bible? Kay ano ka nagjo-journal? Kay kung diri mo ito naiintindihan yan na bugto, diri ka makakapagpadayon. That is the truth. Why? Ngayon, kapag diri naton naiintindihan, diri naton dadayawon ang Ginoo. Why? Because how you worship determines how much you know God. Kaya nga ni kilala ko kasi hinot akon ginsisimba. Kilala ko kasi hinot akon ginaalagaran. Naiintindihan ko kasi kung ano nga klase han kinabuhi as a Kristiyano nga may da ako, kaya magdadayaw ako ha Ginoo. Whatever season nga may da ako. Madaraga man ako, may asawa man ako, estudyante man ako, or nagtratrabaho man ako, to whatever season nga may da ako, magdadayaw ako, ngan magpapasalamat ha Ginoo. Kay naiintindihan naton that He is God and He is worthy of our praises. So, bugto, to praise God beyond words, you need to praise Him for who He really is. Hino ba hiya, haimo kinabuhi? Praise Him for that. Do not praise Him for someone you are expecting Him to be. Diri mo yung gina-expect, Lord, dapat kuan ka, mag-sustain ka haakon. Lord, nag-promise ka ba ya? Diba, dapat pag-graduateon mo ako. Lord, dapat papasaron mo ako. Kay powerful ka ba ya? So, gini-expect mo pala hiya nga powerful. Diri mo yung claim. Ibig sabihin, diri mo hiya ungod nga kilala. So, the best way, the best way to praise God is to know Him first. Ngan diri natatapos it aton pagkilala ha iya. Over and over again kikilala ta ang Dios nga daiton hit katapos it aton kinabuhi. Ngan to tell you, until now, diri ko lagyap lubos makomprehend kung ano ba talaga kamaupay ang Ginoo. Kay karuyag ko pa hiya makilala hatanan nga area ha akon kinabuhi. Praise God for that. Next, you need to praise as someone unburdened and free. Basahon natin ini Nayakan hira nga di, an ira praises nga gin siya shout. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And asya inin ira ginyayakan. Kitaon naton habuk of Jan. Habuk of Jan pariho. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Pero may dahira di dinayakan. Hosanna! Hosanna! Di ba nasing hira Hosanna? So, kitaon naton kung kay ano hira nagyayakan hining a word nga Hosanna. Ano ang meaning han Hosanna? Okay. Hosanna is often translated as please save us. Why? Because in Hebrew word, duduhaya nga word na kaniya, yasha and ana, meaning yasha to save or deliver and ana please or I beseech. Ibig sabihin, kung yasha ana, ha Hebrew word, Hosanna, ang meaning niya, please save us. Please save us. Ngan kay ano ininiraging Google at nga Hosanna, Hosanna, because siring ko pa nga niya iyo kanina, hini nga time, ang mga tao need nira hin Savior. Tas this is the kind of praise nga naya kanira, please save us, but at the same time, naya kanira, finally, aadi na ang aton salvation. Di ba? Finally, after a long wait,
it is finally here. And please save us, our deliverer. And this is true, I believe that Jesus Christ has saved us already. Asya kita nga adiya na, kay ginkarawat na ng katalwasan. Amen po ba? Amen? Amen. Kay nasa rin nga ni John chapter 8, verses 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Yan na, pakianhian imo sapit. Bugto, nakarawat mo na ba ang katalwasan? Are you saved? Sige, pakianhian. Are you saved? Amen. If you are saved, bugto, then I am telling you, you need to praise as someone unburdened and free. Kay ano man, bugto, kung natuod ka nga gin-save ka, ibig sabihin, you need to live a life in freedom. Freedom haano ti? Freedom halanan, freedom hakabiguan, freedom han mga brokenness, failures, and freedom han mga disappointments. Hinawadi ang naglilive lagi hapon ha iya past. An bagat, diri ko mapapatawad ta kalugaringon. Kay ginhimo ko adto. Tas until now, nagdudwell lagi hapon kita hitong ada. Bugto, nayakan ka, save ka na. Ginkarawat mo na ang salvation. Di ba? If you are someone who is free, waray na mga complaints. Kayit akon parent kasi, kayit akon kasi mga bugto, kayit akon kasi sangkay. Di ba? Kadadamohan natin complaints. Ngan, if you are free, diri ka down, bugto. Kumita na ba ka mo hindaugan nga nasugad? Di ba? Kanan perdido la iton nga aura. Kapag nanlalaylay it mga sugbong nanlalaylay, nasugad ito glalakat. Kanan perdido iton. Tikang iton huigo. Tikang iton na huigo tas naubos niya kwarta. Pero bugto, kung iton nagdaog ha loto, nagdaog ha game, nagdaog ha ML, ano pa ito? Yeah. Anything nga nagdaog, it imo aura nasugad. Di ba? Grabe, nasugad ka talaga ito ni Nalas. Asya nga nito, di ba, pagdaogan ka, matawa-tawa ka, tas ginsasangbayan ka pa ito, timupod kay ti aro. Kasi, oy, masambay lang ako, imo, daogan ka kasi, di ba? Actually, ang mga daogan, asya ito ni right paborito updan. Kaya ang tawag ito, na barato. Di ba? Oy, may barato ako nga da. Di ba? Alam mo, na patagamtama. Di ba? So, you see, ang mga tao nga maupay updan is ang mga daugan. Ngayon, as Christians, daugan kita kabugtuan. Yak na mo sapit, daugan ka. Daugan ka. Ibig sabihin, victorious kita. Yeah. Victorious kita. Daugan kita. Damot nagsisinapit ha ato, nagdidinikit-dikit. Because may dahira karuyag. Karuyag nira makatakamtam. Hani mo, daog. Okay. So, if you are living your life in freedom, bugto, tama na ang mga complaints. Tama na ang pagiging down. Tama na ang pag-iino ba? Ang pag-iino ba? And enough with envy and bitterness. Diri kita naiipahaira nga mag-upayan nira sulot pero nakikita nira pusod. Charot. Ano? So diri kita naiinggit nga magara itira mga gamit. Because may dalahirahiton pero mas daugan ka lagi hapon. Di ba? And diri kita nagsi-self-pity. Sugad man la ko hini, maraot kasi ako ate. Waray kasi ako naruruyag. Di ba? Grabe mag-self-pity. Anay, daugan ka, bugto. Daugan ka. Diri ikaw an aadiha ubos. Gintataas ka han Diyos. Amen? And you know what? Masasabtan mo ini kung hinan mga nagdadayaw nga mga daugan.
Kay unat-unat mga kamot. Pag nag-praise, grabe, nasa na, praise God. Kay an mga perdido mabugat talaga an kamot, mga bugto. Nag-praise nga nito, tuman na ito nga nasugad. Diri talaga ito maaalsaan kamot pag sugad. Nga, dayawan ka. Masugad na ito, dayawan ka. Diri na iigbawan mga kamot kay may mabugat nga gindi dinaradara. Okay, di ba? It mga ungod nga ni nga doogan, mga milyonaryo, halagin sa sabrag pa talaga nirang, woo! Di ba? So, dito, asyeton, it aura hit daogan bugto. So, makikitaan natin, kapag praise and worship nga ni, nakikitaan ang mga bugto nga daogan. Hagtaas ito nito mga alsa hit kamot. Sige naman, sa dawan ni kamot. Hala, ko tila na alsa, ko tila daogan. Okay. Praise God mga bugto. Ungod, kapag perdido kita, mabugat itaton daradara. Pero kapag set free kita, may freedom ka, victorious ka, magaan. Magaan, alsan ka mo. You know what? I tell you, amon mga younger days, mga bata-bata pa kami, nga nakadiha church, hagtaas talaga ng lukso. As in, pag praise nga niya, hagtasa ng lukso, kantahon na nga nito na nasad, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Nagkakalupad na. Literal, nakato kami ito halikod. Hagtaas, pataas ay talaga kami ito lukso. Tapos, anaya ka nila at mga paborito, ini naman na, one way, Jesus, hala, grabe ito at amon. Pagkalukso, yes. Tapos, yan kay natikaedad naman, himamasyang naland, hatasan lukso haamon. Di ba? Praise God, nakikita niyo himamasyang pag nagdadayaw. As in, daogan talaga iniya, permi nga kababay. Dapat tularan. Praise God, ungod. Sugad hiton, magdayaw, ungod nga victorious. And we need to praise as someone who is victorious and not someone who is defeated. Therefore, mga bugto, give praise in the spirit of true freedom. Malaya ka na. Malaya ka sa kasalanan at dapat lang malaya kang magpuri sa Panginoon. Waray na, tapos na. Ginpasaylo ka na. Ginpasaylo na kita. Waray na mga baggages. We are renewed. We are set free. And because of that salvation, because of that freedom, we are victorious. Ang tao nga may kalayaan, higit pa ang kayamanan. Ang taong may kayamanan. Diri ko ginaampo, maging sugad ako haira kayaman. An akon always ginaampo, maging magaan always it akon nararamdaman. Nga daha Ginoo. Praise God. Tagan natin yung palakpakan ng Diyos. Salamat han salvation, And now, you need to praise in spirit and in truth. Kadiyo natin verse, nayakan nga di, nagpe-praise hira, nayakan ang mga Pharisees. Teacher, rebuke your disciples. Kung habaga haaton pa nga lingwahe nayakan hira. Jesus, pahuyuwa daw hira. Di ba? Pahuyuwa hira. Ginsasaway nira. Kay diri nira ma-accept ang truth. Diri nira kaya igyakan nga praise you Jesus. Blessed the King of Kings. Kay diri iton ang truth para haira. Ang truth para haira diri hi Jesus and Messiah. And you know what mga bugto? Diri la ang disciples and diri nga di ungod nga nagdadayaw. Even the crowd. Their mouths are proclaiming that Jesus is Lord, that He is the King of Kings, but their hearts are away from Him. Ini nga akon gimpakita iyo, These are the people nga nakakitahan milagro nga ginhimo ni Jesus. That's the reason why they are praising Him. But you know what? This is the same crowd nga nagguguliat hasunod nga adlaw. Crucify Him. With their mouth, they are praising God. But with the same mouth, ginyakan nira, ginggoliat nira, crucify Him. How come? Katapos nira magdayaw,
igpaparaysang lanira hakros. Because mga bugto, an baba malak sila magyakan. Jesus, you are God. I believe in you. But in their hearts, di talaga nira ungod nga gin-a-accept that Jesus Christ is really the Messiah. Ano ang nangyari? Kay ano, from praise or from Hosanna, blessed is the Lord. Kay ano, naging crucify Him, anira ginayakan, because of disappointment. Anira gini-expect kan Jesus, maghahadi hiya, dida. Anira gini-expect kan Jesus, igsisibhira, han situation nga may dahira. Pero ang purpose ni Jesus is more than han ira giniisip. An kan Jesus si himuon, diri lahira igsisib hiton nga situation, igsisib hira hakamatayan. Hakasalanan. Ngan diri hi Jesus magre-reign nga da, magre-reign nga di because He is the King of Heaven. Ngan an iya trono diri aada. He will be seated at the right hand of the Father. So you see, they were disappointed. Agi kay diri man ngayan ini asyan aton ginuhulat nga Misaya. Diri man ngayan asyan aton ginuhulat nga Savior. So an ira pag kita, piki ini, blasphemy, crucify Him. So you see, we stop praising God sometimes in our disappointment. One day, you shout in praises to God. But on another day, we cry in agony because of disappointments. Waray kasi katuman an aton ungara. Ginoo, ikaw an akon ginampuan. Kay ano man. So you see, sometimes we are like these people. Gindadayaw taan Ginoo, han aton baba. Pero sometimes gin-crucify taya gamit an aton baba liwat. Paano nga way gin-crucify naton hi Lord over and over again? Gin-crucify naton hi Jesus again. If sa tingin naton diri pa enough an iya ginkamatian ha cross. That means diri enough an iya gin-provide ha imo yana. Diri enough nga ginyaknan ka I am with you. Kay karuyab mo, may da iba nga magayakan, I will be with you. Charot! Diri inap na yan ka ni Lord, child, you are not alone. Di ako. Pero ikaw kasi, Lord, diri mo kasi gintatagan jowa, salit alone ako. So ano man ang tendency, nagpipinanmiling kita in love. Hagawas. Or kani-kanino la. As if diri enough ang ginahatag-hatan ni Lord. Nagko-complain kitahan kind of life nga may da kita as if diri enough ang ginhimo ni Lord para haaton. And you see, kung ansya iton nga mga words ang nagawa sa aton baba, parehas kita hini nga mga tao, nagyayakan gyap kita, crucify Him. Because we want more from this world and not from the Lord. So you see mga bugtano, this is a sad reality. Nga, how come grabe ang ira pagdayaw? As in, the moment nga nakita ko ini nga scenario, na nasasaktan ako para kan Jesus. You know what? After this verse, hini nga chapter nga passage nga may dakita, kung i-continue niyon i-readings, Jesus, after him triumphal entry, nag-weep hiya over Jerusalem. Kay waray hiya ig-accept. Waray hiya ig-acknowledge han mga tao. You see, ano? So, what does it mean to praise God in spirit and in truth? This means that when we worship or praise God, we do not praise Him based on what we feel, bugto. We continue to praise Him because He never changed. May mga times talaga as a Christian, I'm not telling you nga waray na kita maaabat nga emotion kapag Kristiyano ka. Pero may mga time talaga nga maaabat naton ang kabiduan.
han kinabuhi. Mapait kasit kinabuhi, bitter. As in, unfair. Maapat ito natin, there are times nga diri natin gusto magdayaw ha Ginoo. But if you know the truth, you will continue to praise God in spirit and in truth. Asya nga ninayakan nga dihano, in spirit and in truth diri. In emotion and in truth. Ano? Dapat diri yan nakabasehan emotion nga may daka. Nafi-feel mo or diri mo nafi-feel nga magdayaw ha iya, pagdayaw bugto. Paano mo man niya dadayawon kung diri mo nafi-feel? Dayawa hiya hakamatuuran. What is the truth about God? Ansya ito hano, diri kita dependent han aton nafi-feel. And it is not true to, nga kung diri mo feel, diri ka laanay ma-church. Because diri ka okay. Nayakan nga natin unay, Pastor hano, Pastor, diri kasi ako okay. Pwede diri lang ako mag-gitara. Diba? So, paano man? Kung nga tanan diri okay, waray mag-gitara. Waray mag-worship. Waray mag-preach. Pastor, diri ako mag-preach kay bagat diri ako okay. So, kapag diri kita okay, diri kita ma-obey. So, you see, not all the time okay kita kabugtuan. Most of the time, karuyag natin mag-stop, mag-rest. But that is the most important time gihap nga mas kailangan mo magdayaw lagi hapon. We are against what we feel. Because God is a spirit. And we will worship Him in spirit and in truth. Diri an napipil mo ha, an ungod. In spirit. Nayaka na diha John 4:23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seek. God is a spirit and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Kaya bugto, sad ako or diri, magdadayo ako ha Ginoo. Nafi-feel ko nga okay ako or diri, I will obey on the task entrusted to me. Kay diri nakadepende ang pagiging Dios han akon Dios, han emotion nga may da ako yana. So we never stop. We never stop praising God, whatever it is that we feel. I know nga diri nga tanan nga adiyana, feeling okay. Damo kayat aton ginaatubang, kindadaanan, pero praise God, palakpakan naton ang Ginoo nga adi kaya na. That means, diri based han imo emotion, an imo pagdayaw, ngayon pagsamba ha Ginoo. Ano? Praise God. We will keep on praising Him through all the seasons of our life. We don't stop because we know the truth. Maaram kitahan kamatuoran. And therefore, we will praise God in spirit and in truth. Next, we will praise with words of declaration. Okay. Nayakan ka kanina, ate, dapat praise beyond words. Pero diri iton ibig sabihin, waray ka na words nga i-declare. Ano? Kaya nayakan nga ni Didihi Jesus Christ, nayakanan mga Pharisee, teacher, rebuke your disciples. Ano man ang baton ni Jesus? I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out. Sige daw kung haatan ito language, nayakan ito dahi Jesus. Ginyayakan ko ha iyo, kung humuyo hira, an mga bato, an maguliat. Ano? An mga bato, an maguliat. Grabe! Ibig sabihin, bugto, maruyag ka or diri ang Ginoo angay dayawon. Kung diri hihimuon han tawo, hihimuon han mga puno, hihimuon han mga tamsi, hihimuon han mga pader, han mga bato, bisan an bugos nga katbalogan makulaps na laini, pagdayaw ha Ginoo. Waray makakastop para i-declare kung ano ang Dios. Kaya kung diri mo karuyag, sana nagkamayada na lababaan mga bato. Diri na lang tawa. No. So, what does it mean? Ibig sabihin,
and glory Ginoo, and iya majesty, and iya pagkadakila, always nga maipapasamwak through all the world. Ano? Ngan kay ano man, you need to praise with words of declaration. Pagyakan kay may baba ka. That is the answer. Pagyakan kay may baba ka. You know, I have a student nga mga HI hera, ibig sabihin hearing impaired. Kung may dahira hearing impairment, diri iton hera makakayakan. Siyempre, diri ibig sabihin nga mute hira. Kay iba kasi unmute han HI. An HI kasi may dahira impairment hapamati, ibig sabihin waray hira makabati hin words, hin sounds. So because waray hira makabati, tikang ha pag-anakan, diri hira able to speak. Di ba kay waray man hira for follow. So I have students nga mga HI hira. But you know what? Diri nira kaya magyakan, but they are trying to give their best nga magyakan in a way nga kaya nira. Really, actually, may dato last year, duha hira mag-classmate, babaeng hen lalaki. Mas maari nga sa pahira kaysa ungod nga nakakayakan. Kay, giinistorya hira nga duha. As in, permihira nag-iinistorya. Tapos diri ako maaram kung ginlilinibak ako nira. Ako lang kasi naiintindihan hadto nga time nga signal nasing, so, meri nga sugad, mahusay. Pero kumita ka na nga nga sugad, maraot. Ako na to kay diri pa ako nakakaintindihan, damo nga sign. May dana ako yan gutinala, sign language. Ako na to gibibinantayan kung masugad dira. Ibig sabihin, lilinibak ako nira nga maraot. Pero nasugad man nira. Charot! Okay. So, you see, maski nga ni hira, nga diri hira able to speak. They are giving their best to communicate, to utter a word in a way nga kaya nira. Tapos yan na, may dako advisory. Di ba nag-check it summative? Nag-check? Ada talaga tiyat ako natubangan. Tapos masaring itiha akon. Papakita niya ang papel, tas ballpen. Ibig sabihin, Ibig sabihin, mabulig ako pag-check. So, magyakan na nga niya akon nga mabulig hiya pag-check. Ibig sabihin, igsa-sign language ko ang correct answer. So, mayakan na ako ito. Okay, mabulig pag-check. Sige, listen. Sige dito. So, mayakan na kita. Number 1, letter A. A. So, makikita niya na akong sign. Ma-check hiya. Letter B. B. So, nagsa-sign language talaga ako pag nag-check kamihan papel. Tapos, may little times nga nalilipat ako. Tapos, masaya ako. Number 2. Bawal ka sa meri nga 2. Kay diri ini 2 haira. So gadi tira 2. Okay, 2. 22. D. Asa na kita iya. So niya. So dito niya akon. So grabe What I am trying to say right now, ang tao talaga, as much as possible, we will communicate. Bahala nala kung ano nga pamaagi. Kung diri mo naluluwas, igsusurat. Kung diri mo nasusurat, igsa-sign. We have ways to communicate kay gusto naton hinka istorya. Gusto naton maiyak na naton karuyag signon. And we are blessed because we have the words. Sige daw, siringan. Sugadlaanin ka mo. Ibig sabihin, Bugto, nakakayakan ka. Praise God. Ngan kung nakakayakan ka, what are the reasons kung kay ano diri ka magyakan? Lord, I praise you. Kaya diri ito natin ligyakan Kay kunan ako ni student la, mayakan talaga tiya. As in, you know what? Mga recitations naman, mga performance activity, nagre-recite talaga iton. Sobra hiya ka-active nga niyo. Diri iton hiya na absent maski makausa. May dahat to one time, i-present ni Ran illustration na ginhimo ni Ra notebook. Nag-volunteer hiya nga ma-present talaga hiya. Gin-present talaga niya, nagsisinay language la hiya. Itiya mga classmate kasi nakakaintindi na kahit papano. Tapos papalakpakan nito hiya. Tapos masit hiya. Sorry tiya akon. Oh yeah. Sorry tiya. Grabe Grabe, praise God.
Because we have the words to utter. Kaya, praise with words of declaration. Ano ba ito bugto nga karoig mo i-declare? Karoig mo igyakan ha Ginoo, igyakan ito na yung pag silent nga na. Di ba? Yung pag nag-iina ka na worship leader na siya. Come on church, let's praise the Lord. Tapos nasagad na nila. Let's praise the Lord. Di rin. So meron nga na worship leader nga, praise the Lord. Praise. Open your mouth. Utter your praises, ano. So, there is no other way to proclaim the truth we have but to open our mouths. Sa ring pangani, utter the words, though words are not enough, but we use words because there is power in our declarations. You know what? Ang aton mga ginyayakan, diriton enough para igyakantaan naton mga pagdayo ha Ginoo. But anyway, words ang naton ginggagamit because that's the only way to express our gratitude to God. Ano? This is our declaration. And there is power in your declaration. Nayakan nga ni nga di, Jesus, if you're not going to do it, the stones are going to shout instead. To cry out instead. Kung maghinuyo-huyo kita nga di banginan, mapati na lakaw, naguhuni mananpad. Ano, grabitan, ano. Yet the stones, you know what? The stones keep or stayed silent on that day. Waray magyakan ang stone. Waray ra magguliatan stone. Kaya ano, because the whole multitude of the disciples began to rejoice. Ang stone hini nga day, waray mag-cry out, kay hira ang nagka-cry out. Ibig sabihin, praise God, kay may nagdayaw gihapon kan Jesus. And right now, we are that people. And speaking of a stone crying out, nangyari ini bugto. Akala niyo wala ini mangyari? Nangyari ini when this happened. Matthew chapter 27 verses 51 to 54. At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out at the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Na tore and veil, na open ang mga tomb. And that is the way paano mag-speak ang stones. Earthquakes. You see, earthquakes, it proclaims the glory of God. It declares the power of God. Kaya ano ito nangyayari? Because of the Son of God. Ano? And when the centurion, ang centurion nga nagbabantay kan Jesus. Next. And when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." Ang nakawitness an earthquake, hiraan nagbabantay ang Jesus, hiraan nagtusok, hantagiliran ni Jesus. But when it happened, anan irayakan, surely he was the Son of God. And really, ang ngayan nga dayawon ang Ginoo. And I like what verse 1 of the song entitled "A Thousand Hallelujahs" said. Naya kanini nga verse, first verse. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. Perhaps ang creation gusto nira magyakan. Di ba? Ang mga puno, ang langit, ang dagat, gusto nira ig-utter nira words, han glory ni Lord. Pero dirihira nakakayakan because this opportunity, this joy nga magdayaw, it is ours. This joy is mine. To praise God is my joy because I have the words to utter. So right now, if you want to truly praise,
beyond words. Bugto, do not forget, you need to praise God for who He is. You need to praise God as someone unburdened and free. You need to praise in spirit and in truth. And you need to praise with words of declaration. I request everyone to stand. Bugto, anyone who says, praise the Lord, should be able to answer this question. Praise Him for what? Kaya ano mo hiya dadayawon tonight? What is that you wanted to say to God? What are those words that you wanted to utter all this time? And you have the opportunity right now to sing your praises to God. To just let your heart speak. Bugto yan ang agabi. Do not be silent. Open your mouth by proclaiming who Jesus Christ is in your life. Come on, church. Just take this moment to thank Him for everything that He have done to us. Damo nga mga butangan, angay naton ipagpasalamat sa Ginoo. And that is enough reason for us to sing our praises tonight. Oh, why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope to God. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Tonight, Lord, I declare we are free. We've been saved by You. And this is enough reason for us to declare You are God, my rock and my salvation. And I will not be silent, for I have words to utter. I have the truth, and so we will shout about Your goodness, about the great things You have done, and about who You truly are in our lives. You are God, and You deserve the highest praises. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, sing your praises. Yes, when the rocks cry out to worship. Come on, church. Sing your praises to God. His glory taught the stars to shine. Creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. We sing hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever Yours, and 1,000 hallelujahs, and 1,000 yes, Lord. Resurrection is our bride. Reason time enough to sing of all You've done. And eternity to try. This song is forever Yours, 1,000
Let's sing it out, praise to the King of heaven, praise, for He reigns. Now He reigns. We will sing forever, praise to the Lord, to the deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. A thousand hallelujahs and a thousand more. Thank you, Lord, because your love is better than life. My lips will glorify you, God. I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands. We offer you, Lord, a thousand hallelujahs tonight and a thousand more. In Jesus' name, amen.